başına. Yüreğde tinchliklar olsun, yaxşılıklar olsun. Şu ecemin, ceğinin, numaraların qaytalan qalın qılsın. Allah'ın yaxşılıkların günü gör budan bir qata, yaxşı bir sağlıq. Ahval qoy, şu damulların bizim basan. Yaxşı adamlardan olsun. Allah. Gel siz de vallahi çıkasın ayıcım. Geçitten beri mi koydu ağzına sıkıntı da ısıtırga döndü. Göç bu. Bismillah. Assalamu alaikum assalam. Allahi koyun. Karanlığı öyle. Kundacak salam. Anda, ufak geldin be. Allah kahretsin. Anda. Jasagan ibadatına hem kavurgan. Şu kıyamet kaçayın şu salatlar oturan. Kinçaman barka mı nerede? Ne boşaş Ne çak olur? Ayak koy. Ayak koy, kol koy. Nasıl rahmat? Stalin canım oturabiliyor mu? Ha? Stalin. Şimdi Stalin. Canım kardeş. Rahmat. Senin soluğun yakışır mı? Ama samak. Biraz daha sonra. Sür alırım. Hadi.
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Vlog, vlog. Nazır sakallar, becek var. Rahman ile. Sakallar göğersin. Buyur. Assalamualaikum. Eyvah olsun, dursun, yürüsün diye. Nasılsınız? Mama kontrol yok. Çok oynayan bir tane kere. Can Weka. Çok hastane pozisyon. Taksir selamı. Yaxşı, rahmat. Rahmat. Toylarda tartıp yürüyor. Rahmat. Ha böyle. Baca oyuncu öğrenelim. Ha. Baca oyuncu öğrenelim o koy. Daha vuruşu götmeydik. Bastırmaşın. Biz sarsarışmında Volvo'da. Ha. Biz bundan sonra Volvo'da. Bular kalkıyor. Neme oturup kalkanda öyle. Kütürüp kalgan değil. Daha kaçtılar. Bular var can var kaptar. Kayırda kıttık var. Güzel takıldı. Selamat. Yaxşısın mı? Gel, atla. Ha, olacaksın. Acaba gel. Tart. Akan tart destek. Şöyle koyalım. La ilahe illallah. Özümün akam. Allahu ekber la ilahe illallah. Yaxşı be. Ben sorunuz yaxşı be. Amansız be. Yaxşı yürüsüz be. Bakmasız be. Gel şöyle. Hadi yaxşı. Selamünaleyküm. 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 Nasılsın? Yaxşısın? Esenliğin de. Yaxşısın. Kızsın mı? Sağ ol. Suda, suda götürün. Suda.
Basana dümdüz lazım. Buyur la. YouTube'dan yıldızı olgan yıldız. Evet. Mayla şerecek. Şerican. Oğlum aksakallarga. Konuş. Değil mi? Rayonun hakimi. Ya çıkışanlar. Bizimki açık yavşan da görünüyor da hep oğlan. Şu tavuğu alırsın. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في حبيب مسد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. آمين. دعوا الله نور خلال آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. سبحان الله والحمد لله ولا آمين. يا اللهم شكرا. كل جاهل مبارك لنا ورسم أنزلنا قول قرآن عبادة دارنا قول في دلنا إحسان دارنا قول رسم رضا جلنا شو في دلنا إحسان دارنا صوم شو بكنا تلا لا أول ما تا Dan tertib Muhammed Peygamber'e çeyin Peygamber'e sahabalarına gün aziz evliyamızdan maşallah şehit olanlarına. Amin. Hususan şu sahip kanının atasına, babasına, çoğunelerine tehdit. Amin. Kur'an'ın kulunun Muhammed'in ümmetinin degen yetkildiğine ayamin Müslüman pendelerine kala hataya. Amin. Cennet ağı şu bala çakalarına Yüzüktuğuzda Allah Teala yaxşılığa dağılsın, tinçlik olsun. Oğru sırqollardan saxtarsın, tinçlik olançılıqdan sahip qadircamçılık qılır. Qadirlərdən saxtarsın, yaxşı maqsadına yetkilsin. Sül vergen yaşanların qasiyetinin Allah Teala asmandan düşən afatdan, yerden çıkan bələ qırsıqlardan saxtasın. Soğuk gözlərdən, soğuk sözlərdən də saxtasın. Allah çaqalarından tinç olsun. Ölmüşsün, ağarsın, kıvarsın, uzun ömürsün, unutmakta yaşar. Bala çakalların yine uzun ömürsün, unutmakta yaşar, vaktini olsun. Estelik sana, estelip karadı gereken. Selamun aleyküm der. Estelik'e sözge çıkmıyor. Aşposu kim hocam da? 명고. He, sağ.
자, 세기스 bak. Oşol makul ey. Aksakallar ana nikilerini beni getiresinler. O şeyde Musa var bak. Maşallah. Nereye? Yaxşılar, en sonunuzda. Yaxşı rahmat. Qızınızda namazlarınız. En sonunda yaxşı, yaxşı süreçleriniz, canım yaxşı. Tamam, yaxşı rahmat. Fotoğraflarını, yaxşı rahmat. Rahmat. Rahmat özür. Qızınızda yaxşı. Qanday, yaxşı. Qanday? Yaxshi. Gir. Jengem ne gir. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Qanday? Çaman markazdan erbe, ziyaretine kabul olsun. Qanday? Salam aleyküm. Hadi sabır. Salamlar. Khilaf tartibkesi. Khilaf tartibkesi. Evet, sizin de bilmeyene gelip bize. Ne olacak şurası? Ne olacak? Allah. Allah'ım bağırdı. Allah'ım dedim. Ömürleriniz uzun olsun. Bağırdığınızda Allah'ım asılan olsun. Yaxşılık olsun. Allah'ım Rabbana ati. Dünya hasenat, fil ahireti hasenat ana. Yaxşı.
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 살짝한 잤어. Жақсы бала, отырасыз бұдан да денсаулығыңыз Oturganlara ne ettim o senin zaten bu. Desem ona kayıt otura kaldı, kayıt yerden alıyorum desem ona alıp oturup içiyor. Onlar bunlar içiyor da. Onu tartkan da. Hedef işte bilmeme çıkarken nemelerin ova cüret olur. Aa Mırtat koyun. Esteriga. Esterik sana eskerip kana degende bilesiz mi? Kapkan yürüyor. Uçurasıyla uçurasın. Vardı uçuras. Ovasını alıp birden Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ya Allah, şu varıp gelgen ziyaretlerin kabul olsun. Şu lecemdiğini, gülösüne, tuğbanlıklarına, balaçakalarına, oğul, kız, nevre çevrelerine, den solukların çın kılsın, işlerine bağış versin, tappan tutkanlarına bereke versin. Büyübülölerine ıntımaktılıktı, Allah'ın parazın, Peygamberimiz sünnetin, salih amelderde kılışlıktı. Dağı acılık, farizlerge varıp geçlikti Allah'ım özü nasip olgan olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hava. Buna ciğenim berke. Ciğenim. Buna şu tağalarının nemesi. Ciğenge neme kılıp ver koy. Şu tağalarının neme kılgan nemesi. İşte versek işleti olarsın. İçine bir nesek işleti olasın hem ciğenim. Hem biz tosup, nosup, ontuk muntuk neme kılbadık hem şu. Çarçak kılgan neme kılgan neme kılbadık. Böyle al diye. Bakın tek. Buraya bakam sarı buraya. Şu ciğenlerin nemesi. Kanda karasın Allah. Kanda karasın tam. Amin. 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 Hayır, sağ olun. Her bir adam Allah
Koptur ama yaxşı. Belki Hakan akam nemelerge oy kaldı. Oradan boşulur atalar bir tuğan. Bir ata öde jüretken. Bizden bir ata jakın mı? Bir ata jakın. Bir butak. Yukon atası. Atası bir tuğan. Ana ne? Bizde okşu bakayıp da koyduk ya bak. Ha biz bir bala ne öğrenin baldarız biz. Ha bu akasın bir tuğan akasın. Mayli biz boşatayla adamlar Mayla qarab. boptur mayla boptur. Boptur hem. Yaxşı qalın. Mayla. Mayla qo'ygan.